Živim u Srbiji već 5 godina i posljednje 2 godine u Kragujevcu, u Erdogliji. Iskreno, meni je ovdje mnogo bolje nego u Beogradu. Ovo naselje je savršen spoj prirode i grada. I Sokolis je u centru svega. Pored nas je Big. U našoj zgradi ima odličan kafić. A u blizini ima još koliko god hoćeš. 5 minuta peške samo do ribarnice, piljaje, pekare i 8 minuta do teretane, mesare i zdrave hrane. Ako bebi dosadi naše igralište, ima još nekoliko. Ovdje i ovdje i ovdje. Čak i teren za basket. I sve u istom naselju. I retko kad moram da idem u gradu, osim kada moram da juram neke papire ili ja kad moram da idem u banku. I konačno priroda. Pored nas je hipodrom, a odmah pored njega ključa Kragujevca, šumarice. Zato kad sam tražila dom, nisam htjela da gledam išta van Sokolisa. Vidimo se u komšiluku. Ćao!